Hello mga mads! Maayong pagbalik og tanaw sa hamuang YouTube channel. Kaning gibuhat ni Papa karon mao na siya ang paglugit sa lubi. Ikaw man na naglugit, ibuwad na si Za, undi idangdang aron mahimo na si Zang kupras og maibaligya na. Bitaw, mga dahon din na sa mangga nga nangatagak sa pag-uwan ganina. Nanghipos na si Mas Jana sa binuwad nga humay para kung mauga na kaayo na ipagaling na.